Daj mir, brate, bez Ti smale, nije ovo za tebe. Malo, rađa. Op. Cijelopka, cijelopka. Ne znam ja. Šta ćemo sad? Ko će sad ići po loptu? Pa ti, brate, ti si i nabio. Haj ti smala, ti se ne moraš čovječ ni sagant, haj. Neš ti, haj. A haj ti, brat. Ja sam kupio stari ovaj PUBG Taref. Brate, daj meni da ja malo Čekaj, samo. A te... Evo, haj možeš i ti malo. Haj, dosta je sad ja opet. Halo. Pa igro s neka, haj. Nije ovo za tebe, nemoj da se moramo svađati džabe. Sine! Šta je mama sad? Haj u kuću, već 3 sata van. Sti kako normalan. Haj jedi. Ma neće, a u kuću, igramo se van, doća za 2 sata. Hajde, ubij ga. Hajde. Sine, šta je sad, mama? Pa haj zađi malo van, već 2 dana igraš te igrice na telefonu. Sti kako normalan. Poslip ćeš, Bog ti dao. Te pusti me, više vidiš da igram igrice, evo sad izgubi zbog tebe. Izaći van za 5 dana da pređemo u igricu. Čuj, Bože dragi. Joj, stari, ima ovoga puno za učiti. Znaš ti ovu matematiku? Ma kakvi, brate, ja iz matematike samo znam profesoricu. Oj, ali ništa, sjećamo odbarem 1 sat vremena i učiti ovo. Može, brate. Fino je vrijeme, ništa. 2 plus 2, 5, tako, jest, nije, joj. 4,5. Oj, brate, ćemo malo odmoriti. Hoćemo, baš ovo fino, ajde, brate. O, ima stari ovdje jedan problem. Kakav? Nema Wi-Fi-a ovdje. O, ma bježmo odavde, brate. Bjež, stari, ovo je ukleto mjesto, kako, čovječ. bjež. Ham tražit Wi-Fi. Gdje si mali, evo došao Djed Mraz, evo došao i Vilenjak. Djed Mraz! Oj, Djede Mraze! Donili smo ti paketić, ono što si ti tražio. Slatkiš, ovo najviše volim, baš ti hvala, Djede Mraz. Šta ti hoš? Pa ja sam Djed Mraz, donio sam ti paketić. Paketić trave, jel? Pa donio sam ti slatkiše. Slatkiš, šta će im slatkiš? Nije bio neki iPhone možda ovaj novi, nije? Kakav iPhone? Nema iPhone, mi samo nosimo slatkiše. Pa onda razgul šta, ne trebaš mi nikako.